Maloi lau mali e aho e hiki mo lele i Tonga ko toa pe whiawhia ki utalitali lele ki mo tono ki o mo one ngongo me le te o kai o maa televisone Tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngāhi ulo i o ngongo. Ia i e tokanga i whale alea ki toi whakalele i ai lao mo tūtu une ngāwe ki komisoni whawhiwaki e tai whaita tonu ke hiki ngāhi whawhi atungia i e nau ngāwe. Po ke mo whakailo e Ngomatapule me kolofo o ke no maa me whaita Tongatapu pe hiki mahafo. Pea tohi ki toa nge ngāwe ofisi NDRMO i hono whakapapau i toa ngama teo e whanua ki a whakatamaki o whakafo i hono whotu e palani ngāwe toka mua ko e Anticipatory Action PAA. O kutei e pe ngāhi talanoa kehe ana iange pehe tawakai ki ngāhi o ngongo me he malai o e sipoti kai o maa e to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki ko au Liliane Polutele. Nā iei e tokanga ma kehe whemea aki whalea lea i pongpong e ahoni ki he tuunga tawatai nā e ofisi e komisoni ki hona whakawhipaki e tai whaito tonu whakatatau ki he lao mo tūtu uni ngāwe o whamalumalu ki ai ngāwe angani. Nā e hake e ni lipo te ofisi komisoni whakawhipaki i kai e tai whaito tonu wanoa wha wanoa nima ai au hae ngāhi pole te whito whianga ngai mo whakawhatongia e ofisini ki au hike tuunga tawatai na kuia o i nāu ngāwe. I he lipoti nei whahoat ki whalealea i ahoni. O kai e ngahi pole lalahi o whiao me ofisi, o kau ke whiema o ke whalele i ai lao. O kumatunga e ni mei he tai whiema li e ofisi ki hena whakahoko e ngāwe, i hono tāna ki ha whakamatala o halaunga, pia whakahoko mo e whakatotolo, pia whakapāsi lewa ke ofisi a tenseni ale e kena whakahoko ai whakailo. O kai whakaame ofisi ke na whakahoko kakato e ngāwe o au ke whakailo, ke mahino koe tau ataina kakato ia a e nau ngāwe o whikau aki mo halaunga. Ne te oha ke whawhawhonga kakato Tongatapu wha ma tēni tapu eluelu, o ikai ke tau ataina e ngāwe e ofisi o ka pau, o ikai ke whakalele i ai lao mo e tūtu uni ngāwe. O tū totong ke tau tokanga ki ai kamata pe me uraki se koe Koe ngahi a wawa i he lao, i kai ha lao ki hono maru i ka kai whakahoko mai e whakamatala, whikau aki mo i ngāu e whai hala, kau ngāu e whakapure anga, mo e toloi ai whakamamawhai o lao e i kai ha mawhai whakailo ai ACC, ai o pe koe Anti-Corruption Commissioner. Sako o kutui ko poini uraki a koe nau hanga o mai o ku kaunga ia te whemau ke whakapapau i o ku maru i ni i launga. O ki ai whoke e tau sino oversight me he wharearea o tonga komitu mao ki ai. E ia mau fuafua whakatahana e haha te mea koni kau ia mea kuna whakaamu ki ai ke whakapapau i mua. Ka koe reporti koe ni me wanoa wafa, wanoa wanima, o si ai whoke tau lao ke whistleblower. Ono maru i anihi o unau omi whakamatala. Mahalo ka mea ia unau kei tokanga ki he ni koe mawhai ke nau lava whakahoko e whakailo i anau tolupe. Ia malu e lao tonga koe whakailo hi aia o unoftaha pehia ke ofisi attention iare aia o tuhifo koea ke ofisi o taratala aki. Whakapure anga ko the public prosecutor. Ai ko me ha mai ai he o na whaamu ka pau o na tau ataina mo oni. E ko tom ke na lava pe o whakatotolo, tana whakamatala, ana whai na tore whailo. Ko ke na whakatotolo, tana whakamatala, pa ave ka tamake ke ne whai whailo. Ai ko hanga ia ai whakaukau o na hanga whakatu mai ka pau na whema ke tau ataina au pito. Pe whakahoko mua halao pe he. O taha e ngahi whainga taa ko na upehe o maari e nisea ko isi hoko hake koe wakai ai kakai. O kuhanga e ngahi ngā ue anga maheni tuku whakaholo i he taimi eni ihi o i kai malawa ke whakawhai ke kehei ai tuku whakaholo me he anga ta e whai totonu. O tuku ai ai whakawhepaki ki he whekau ki he taui o ta e whai totonu. O ku mahino koe taha ngahi pole, ke whakatu halao ki hono malu i hataha o kune tuku atu halaunga, pe e whakamatala whikau aki mo hatoko taha ngai whapure anga o whai hala, pe ngai hala aki ai mawhai. Ka nai o stali ai lao ko e ni i he tau ko o si pia ko whakamuan huafa ki ai a ene a fio.
I li poti ko ene ta umanoa wa whawa noa wa nima, ko i ngahi launga whakatoa e tolu fitu na e ngā ui kai ofise komson whawhipaki e ta e whaitotonu, hai ne kau kai launga e taha nima whikau aki mo i kākā, launga e ua whikau aki mo i totong whafufu, launga e nima whikau aki mo i tō onga ta e whaitotonu, launga e nima whikau aki mo i kau noa, launga e ua whikau aki mo i ngahi kovii, pia launga e fitu ko i ngau e hala aki o mawhai i e ofisi. Kai ke hene tare pe i he komiti kakato ai lipoti wanoa wa wha wanoa wa nima ai ofisi a komson whawhipaki ai ta e whai totonu o i kai hawhakaha loto. O gukai longa mo oi pe ngā ue potu ngā ue polisi hono tau i whai toko na tapu me he whanuani o ta tau pe hono mau ngai anki petu whanki holo whai toko na tapu. Ne toi puke he ka polisi e wikeni hango ma tapu le ta whātaha mo i ni mahiwa mi kola whao whakailo ki hono mau me whai toko na tapu pe heke mahafu tai laiseni ho haa he ni potu ngā ue polisi ke i haa mai ni iyo ki nau mau me whai toko na tapu. Te whita he mea tau pe heke mahafu te ke laiseni ke hika ni whatu tā maki mo whatu putai lili ki he hao mo i malo he mo ue kakai i society. E ne pe he nau keita pō ai maho inga ke Moimoi pau e kakai e whanua ke lao hono ngai ake mea tau, pia nau kei tuku pā ke hoko hoko tai pē nau ngāwe ki hono tau i whai toko na tapu e he whanuani. Ko e lelei ange palani toka teo ke whatamaki, ko e whainga maa lia lelei ai pēia ke whasisi i e wesia me he whatamaki e hoko. Ko e tau mua e polo kalama ako makehe o tataki i he ofis whafunua ki hono pule i ngahi ngāwe ki whatamaki PNT RMO ai aku kau kiai ai kau whawawhunga me ngahi potu ngāwe pule anga ke ngahi kau taha i kai whapule anga ke ako ki hono whao e palani ngāwe toka mua pe Anticipatory Action AA o whata mua e ni kini whātai kau mau mawhai mo i kam ngāwe laini mua ki nga whahoko whatongia ki hono toko nia e kakai ki mua ha whatamaki e hoko. Ko palani ngā ue ko whakatūtu uia ai whaunga ki no whakaaonga i ai ngai whakatokanga whakatamaki whakae natula, ki whaiha tokon whakawawe mo tokoni whakapaanga ki he kakai ki mua pia tō ai whakatamako ia, ki whakasii ai wesia e hoko ki he kakai. I Tongani, e ulaki no whotaha ai tokanga ki ngai saikolone whakatalo piki o kau ki ai mo uha lahi o hoko ha tāwhea kai peheke ngai a wha mo matanglalahi. I e whakai ke eke au ngonga le te o Tonga mo tokon tale kita o NDRMO mo ana ki oa. Nā ne whakamatala i ke ngai tau mua mo e whie mao ai palani ngā ue koe ni ke no whakamahu i ngai ai malo mo e hao ai kakai o whanua kai pehe ke kakai i ngai tōku i motu. Koe ngā ue koe ni koe fwoi aliaki fo owen aia koe tau pehe ka pau koe toka teo koe ni ke he a wha ka pau e amanaki ke hoko mai a wha tau i he aho tolu tau pehe koe hoa fitu ua, pe of ki ai, ko lava leva ai whaunga ngā ue ia koe ni, ke ne tuku mai e ngahi tokoni, ke lava i kakai o ngā unu kei taimi, ki mu ai hoko mai koe ai a wha. Ai koe whakaukau, ke toe māluange, mo haoange ai kakai, kai tau te whitak nau tolu koe ia, ok nau i he nau nofo i he ngai whitu tu lawe angofua. I ho tau whonuani, ko nau tō reo nau no fo i matatahi, ofi au pito ke ngahi matatahi, ka pehefo ka tau whanki o tukui motu i iki, i toke lao, pe pehefo ki ngahi tukui motu, pe nau tō lui au whae tokanga lahi ka nau tō, i he porokalama ko ene. Lolo tonga eni, nei kamata i me kulupu ngā ue ki no tokanga kina ai ngai paanga tokoni o mai ki tokonia ai kakai o whanua i ngai toka teu ki mua ha whatamaki pe koe Tonga Cash Assistance. Koe konga pēni e taha ai palani ngā weni, nei toi whamatala pē a kioa o whakamaala ala ai ngai ngā ue o whakahoko i he kulupu koe ni mo nau ngāhi tau mua. Koe konga pe ia e taha o e ngā ue na e launch, ai koe taha eni ngai whie mao ia koe ke ngā ue koe ni ke whakahoko, ki ai palani pe ai moha ki task force, pe ki kulupu o ku fōu ake pe ia ngai potu ngā ue koe whelawe i, ke nau lawa toka ngai e Tonga Cash assistance, ai koe taha eni ngai whie mao, pe nai lawa mo ia no whakakato ia honi, ai au pau peke to whakahoko ai urak whataha ai ki nau tōru koe ni i he task force koe ni, pea e hoko atu lewa e nau hanga toka ngai ngahi ngā ue koe whelawe i, pea mo e ngahi tokon whapaanga o ku lawa ke o mai toka teo e ki mua. Ai whako e ngahi
ngā ue koe ni ko lai koe ngā ue whamui tahen kua au ki ai I he elia koe ni ono toka ngai kina whatamaki o ko mahino pek tau toro ngahi langa ngā ue I he ngahi tau mai ki moa pau ki ai e tau mau e tau maapope tau mea whakalao me ngahi tutuni ngā ue ai whonua pea iai pea me ngahi whenga ue aki ngahi pepa ku mahino tau whamo oni ngahi whenga ue aki koe ni pea me ngahi kautaha muli pea me knau toro kup nau whakapaanga kai lava o whakahoko ngā ue. Nā toi pehepe I ki oa koe ako koe ni, o whakahoko ai e talatala noa ki no whakamalo hia ai ngai whakatokanga whakatamaki. Toi whakatokanga iange ngai ngā ue mahu inga o ku tonu ki whakahoko ki mua ai whakatamaki. Whekumi ki e whaunga ki no tokanga kina ai malo moi hao o e whonua. Ngahi paanga toko ni, kai peheki ngai whiri whakapoto whekau aki me ngai whakamole e whai ki ngahi paanga toko ni. Koe ako koe ni, o kwhingau ake ai o fisi whakawhanua ke no pulei o ala hoko ha whatamaki NDRMO, mo United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, pehe ki tokonia Pacific Humanitarian Team and Disparatory Action Technical Working Group. O glolotonga whakahoko ai a koni I he whale whakataanga wha o ne lua, pea ku kau mai ki ai e kau whakafofonga whakafuafua ki e toko whango fulu, me ngai pot ngau e puleanga, Society Civile, ngai kau taha ai UNA, me ngai hoa whakalakalaka kotoa pē. Ko whakata koe ni o aho e ua, ai ana e kamata I he ahoni, pea ku amanaki ke osi auhu. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea, tau kapo. Kua o sia he poa te mau mawhai ke ngāhi taulanga e makamaile maho inga I he langa whakalakalaka e ngā ui sektoa koe ni hile ngia hono whailonga I he poa tēni I wikeni a hono whōtu e ngā he polo kalama ngā ui whaou e whā o whakatamua ke to koni hono whakaivia e nau ngā ui. Nai me aia minista ai ngai kautaha ai puleanga, Honorable Huakawa me liku. O whakailonga e kamata ngā ui akio ngai polo kalama ngā ui koe ni I he wikeni. O kau ki hene mea ngāwe ki ona whawhiho ko taki e whakamatala wha elektronika. Tau te whito ki e whetu taki I e wahaa o ngāhi waka me kau mau mawhai I taulanga. Peok iloaini ko Maritime Signal Window, MSW. O ki aime mea ngāwe whakakompiuta o kune tokoni ki ona pule I mo whakalelelelei o ngahi ngāwe ki ona whetuku mo tauhi o ngāhi container o iloa ko Terminal Operating System, TOS. O ki aime mea ngāwe whakakompiuta ki no toka ngai kina o ngai ngāwe ki e whakalele o taulanga, pe koe Port Operating System, POS. Pea koe polokalama ngāwe whakaosi, koe mea ngāwe whakaelektronika ki e whetu taki I he taulanga, o whakataumua ki e whakawhiho ko taki e ngai kupwhekau aki ko toa I he taulanga, pe koe Port Community System, PCS. E e whamatala pule lahi po ate mau mawhai ki ngai taulanga, alo ki hakau mai le seni. Koe konga eni e nau ngā ue ke langa hake e whakalakalaka me tu uloa e ngā ue I he taulanga o Tonga ni. O tau te whito, ke toi whakaiono pōniangia mea ngā ue o ku whakahoko, koe hiko malu hono ngā ue aki o taulanga. Pehe e mai le seni, kono ngā ue ake ngai prokalama ngā weni e toi lelei angi ai e ngai ngā ue ai po ate mau mawhai ki ngahi taulanga, tau te whito I e whingawe aki me sektoa tau taha ki ono langa hake ai whonua I e whakalakalaka o e whewhanonga aki mo whi awe aki uta I o seni. Kono au siai ne tongani e makamaile mahu ingani taluia hono alea I mono palani mai me he tau uanoa uanima. I e whakaamu ke hiki I hake atu unga ngāu e poa te taulanga ki atu unga o toi whakalakalaka mo whakaiono pōniange o tau mo lalaka o i kuonga. O kukei tōku I ngata pe ai office whawhi tōku e Pasifiki ki ātakai pe SPREP I hono uki ngā awe mo I tōku whakataha tōku I kolo kotoa pe he Pasifiki I hono teke mo tau I ngai pole lahi e tolo kune wesia ngai whunua Pasifiki. Ai au kau kei mole pe moli a te ngai mea mo uki he kehe ātakai, uli e ea mo I ātakai pe he ke wheliriwa ki ea. Kono whamamawhai eni he tale ki ta seniale SPREP, lolotonga e whahoko I wikeni I ha mua e whakataha hono nima, ai gau me mi papua te o ofisi whawhito o SPREP. Nei whakamahino heni he tale ki tā koe whakaamu ke nau tō whakataha I hono matatali ngai pole ko tōa pēu nau whianga ngai moia,
Pea koe whainga māli e ene ke nau toi wakai ia nge ngahi ngāwe ko toa pē sprep ke whapapau i ko ngai aki lele e ngahi nau nau mo mea ngāwe o kwhie mao ma ai Pasifiki i hono toka ngai kina o he pole ko toa pē. Mai no pē koe sprep o ku kawatongani i he me mipa i he office whawhito o koe ni, whataha me ngai whanua e Pasifiki whakatoa e ua wholo mā taha. Koe whataha wiki ni ukhoko ia koe whainga māli e ki toi wakai iai e sprep e ngahi ngāwe ko nā whakahoko mai Pasifiki, pe ke wakai i ngāwe ki whakalakalaka tu uloa e Pasifiki wa noni manoa. Aia koe whaamu ke au sea ngahi tāmua ko ia ngāwe ai office whawhito o sprep. Pe ana e tali ai pe ko mitika kato ane awhi ai pe whakatontonu eni ke tōtu o sino i paanga a Tongani ki he whiriri wākio e ao i kai hato i whakaha loto i he hiri hono Latu o taha e tōtu oni kēni i he komitika katoa i whalealea niawhi. Ko e tamua e tōtu oni kēni u whakamalu ko toa kia e ngā i whaunga ke no pule i e paanga tokoni ki e ngā ue whakaakuma whiriri wākio ea pe heke whaunga a hono tufa tu e paanga tokoni i kēni. Ko e paanga ko e ni o kulau i miliona pe a hono whapaanga ngahi ngā oe poloseki ke whilili waki o ea, pe a koe tokanga ke whapapau i o kulawa e he tūtuuni ko e ni o whapotopoto i a hono tufa ai paanga ke ngahi langa ngā oe i Tongani. Na e whamala ala pale mea ka koe minister potunga e meide ki he whaunga ai kole ki he paanga tokoni ko e ni, pe he ki he whaunga a hono tari ngahi ko miti pe kulupu o kunau kole ke whakapaanga hak polo kalama o whakahoko whekau aki mo e whilili waki o e ea. Koe nihi koe ni te nau tohe o apply ke accredit nau tō. Te nau hoko ko ha kautaha ko tari ko tari e he o plesi sita ke tari ke nau whai kore ke he paanga koe ni sea. Aia koe paanga koe ni o ku grant, o whaki ke o kautaha ko lesi sita. Ai koe ngahi processing ko tau Moimoi i sea o ke whainga marepe ama ke aho ni ko tui hiwa ko futupu. Ai o kautaha ko o lesi sita. O whatatau ki he lao koe ni ai panga koe ni. O ke ai moe ni ihi o toe ke tari he poate ke resisita ke accredit nau tō ki he panga koe ni. Pea ku vahe peo whatatau ki ngai tutuni sea koe wat pe whatata mahino hangi koe sola. O whatatau ki tutuni koe ni ko tari e ka mama whai e ala pe ke kore tokoni ha taha ku accredit ke whotu ha sola i hene ato ka koe pango wahi ke sola koe taha manu. Ka koe whatata pe taha u kau taha koe ni nau accredit nau kore mai kau taha e koe ia pa moe api e hongo fulu ke taha nima tak taha mano whahu mai lewa tari whaluk fua nau paanga. Ai koe ngau koe ne poate ulua ki ke nau kumha paanga ai au me o sektor tau ufan tau taina koe me tō pore anga nau whaivia ngau koe ni pefo ke ngahi whanua nau hanga whasiri ni ngau koe ni. Lotonga nina ia e tokanga me he te pile o e kakaio whekau aki mo e paanga ko e ni. Ne whehu ia e whawhawhunga kakaio Tongatapu whito pi ven piu kala, pe ko iai ha paanga o ostauhi i he sino i paanga ko e ni ki he whiliri waki o he ea. Ne tālika e pale miao pe he o ostana ki e paanga i lawi miliona i loto i he sino i paanga ko e ni, pia ko o tali ngahi kautaha pe kolupu e hiwango fulutupu i Tongani, ke tuwha atu ki ai ai ngahi paanga ko e ni ke whakapaanga aki, ai ngahi ngā aue ki ono matatali pe whasisi ai wesia mei he whiliri waki o he ea. Kai ke heka tutuuni ko e ni e whakamaunga ki ai ngahi tutuuni mo e whaunga tufa ai paanga ke ngahi ngāwe o e whiliri waki o e ea. Kai ke hene tāri pe komit kakato e tutuuni ko e ni mo hono whatontonu o ikai hawkaha loto. O ne ngongo whakaloto whanua ia ki hoani ke ngahi o ngongo mihi malayo e sipoti, hoko mai ia mō pia olie. Malo mo tau ki whilonga ki koe whakaini ki malai o e sipoti.
O ko lere I matangi ngā ue ofisi I nui Nakapulu a Tonga, tare whito ki he teuteua I karitahi, ki he toanga koe au whiauhi o e tauni, kai maafuki I poa maamani o e tau fo ou. Ko ono whahani he purelahi I nui Nakapulu a Tonga, ai se ahlele I he porokalama wha televisione a le te o mo televisione Tonga I he pongpongini. Nā e whahai ahlele, o kue ngahi matawaiwai he ngā ue o nau whakahoko, tare whito ni ke tunga whakakome siare, I ono whakahoko koe a honau whatongia. Ka ku whemau he taimini pia ke tokoni lahi ke whahangawe lahi ki te whakakomesiare koni ai tia iu. Ko ngā koe haranga paanga eu teke expose pe ngā wei ke activate le rei ke humase ni ke tokoni ki te tekoni kare tahi. Pea ku rotonga nai toki whahoko ai commercial team ai kare tahi ai TIU ke nau ngawe ki ai ke nau kumiha ka sponsor kumiha ka partners ke tokoni mai ki kare tahi whatape mta utim ke hepe ka tawhaki lahia oku mau whenga taimini ke langa e taka commercial ka te sales I tua ngai stores ake merchandise pe mo ta pe mo online sales pe ke opau te me ka kai ke ma website ia ta pe ma ne ta mi heni ia online store te la fata ngai merchandise falani mo ai me ke hepe ke tokoni mai ke ngau no ana fa hoko o te go I ka ke one or fitu Ma ke mei he takoni ai pureanga, ngā hi sponsor, o ku tawhi mai ai e paanga ki hono whakaivia ngā ue ai ofisi, o kei takoni a pehe World Rugby e I karitahi, mai ofisi e Union Nakapulu a Tonga. Mau whalalahi a pito pe e kohiri e pia ki World Rugby. Taulahi o ku ngā tokoni mai. Tau te whipu te tekoni ke World Cup. O ku hiki tō pe nā tokoni, ti pen beke taimi World Cup. Taimi teu o te lahi nā tokoni, ma taimi koe hoko vea. Tā koe World Cup, te tānaki mena ku tokoni, te lahi angi. Ngā ku nā whemau ke te teu rehe I kare tahi. Ka neon koe pia, ulahi au pita whemau ia I kare tahi. Ngā ke nau mau peak maximum performance, condition e tamaiki. Ka whemau e ngahi wainga ke whalahi ai. Ngahi wainga ke nau hape World Cup nau si ta whiti rere. Ako teu kumahawinga taha pia ki he World Cup. Ai kumawhinga ke hawhi tau e whaa ke nima ki mua pe hoko a World Cup. Taka koe ngahi tau ko ia, whemau e ngahi meha paanga ki ai, koe ngahi I kui men, mo hafua. Ke whahoko ngai tau ko ia. Pea, ko tui peka, kalawa ko lerei pe ngahi tokoni, mo ngahi funding I tokoni ai tawhaki ko ia. Ko tui ko apu ki wakapu ko si pik lerei tamaiki, mo maa mo te teu ke. Nau, ko tui te taulawa wha hawa inga lerei au pito I wakapu. Neongo tau mo Inglani, mo Wales, mo Zimbabwe, ako tui ka au I kare tahi ki top shape e tamaiki. I he nau physical conditioning, I he nau mental conditioning, pea mo cohesive team attitude. Nau mahi noe nau ngai mea ke whahako I mala e, pea tatau pe mo kau whai ako, ko tui te tau wawata tau hatimi pe mahamani pia. Ake taleni ko tau mao. Neongo ko tu tānaki mai pe, hawhai mahi nai fia. Ko tui ka taha ko toi umea ko ia, mao ko toi preparation ni. Ia timi mahamani te tau tai hanga o pore I rere nā tau ki wainga. Ka koe, anga ngahi mea ko whemau ko mi tu a ko tokoni lahi pe ko ta hagi ko ne whapaanga. Nga ke tokoni ko ke preparation ni. E ko preparation ni mo mea ko tōpe ki au whemau e funding ki ai. Nai kore ai pe ahlelei he poupou e ka kai o I whanua ki teu ngahi wainga I karitahi,
Tau whito ki he te wake ipu a mamani o tau fo'ou. Ka gehe ko konga whakaonsi ko ia whiau he Nations Championship, whaasinga ia o tau e whakatoa i pe konga ia hono wā, ka o kukulupu whakataha a Tonga mo Ingilani, Weresi mo Zimbabwe. I te wake ko ia ipu a mamani o tau fo'ou. Ko e mala e pia o sipoti. Toi wakayangi peheni ke ngahi ulo i o ngongo. Ia i e tokanga i whalealea ki toi whakalelei i ai lao mo i tōtu o ni ngāwe ki komisoni whawhiwaki e te whaita tono ke heke ngāhi whawhi ātungia i e nau ngāwe. Pō ke mo whakailo e ngomatapule me kolofo o ke no mao me whaita kona tapu pehe ki he mahafo. Pea tohi ki toangi ngāwe ofisi NDRMO i hono whakapapao i tōnga mateu teo e whanua ki a whakatamaki o whawhau i hono whatu e palani ngāwe toka mua ko e Anticipatory Action e AA. Mo e kakata e pea ngāhi o ngongo me le teo kai o maa televisone to ngā ki howane me whakaamu ne au taki katoa atu pea ki hana to whāi katoa pea. Kai mālo e tau kei whi au mai ka mōna. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for this Thursday evening, August 13th. Today's top stories. Concerns were raised over need to improve the laws and regulations of the Anti-Corruption Commission Office that have proven restrictive to their operations. Police are concerned about possession of firearms without a license after discovering illegal ammunition in an arrest this week. And the National Disaster Risk Management Office is leading a national workshop to develop Tonga's National Anticipatory Action Framework to help guide national disaster preparedness actions. These and more stories coming up, as well as a look at the sports scene and the weather update. Now I'm Pupua Aho with the latest news in detail. From Parliament this morning, concerns were raised about the independence of the Anti-Corruption Commission Office, particularly in relation to the law and regulations governing its operations. The 2024-2025 report of the Anti-Corruption Commission Office was presented in Parliament this morning, with the report highlighting some of the major challenges the office is facing, including concerns about its independence and the need to improve the legislation governing its work. According to the report submitted to Parliament, one of the major challenges is the need to amend the law stemming from the office's dissatisfaction with the way it is currently required to handle complaints. At present, the Commission gathers information about a complaint and conducts an investigation, but must then refer the matter to the Attorney General Office to determine whether further action should be taken. The Commission wants to be able to carry out its responsibilities fully, including taking matters through to prosecution, in order to ensure that it has complete independence in dealing with complaints. The People's Representative for Tongatapu Martin Tapuelwelu emphasized that the Commission work cannot be considered independent unless the law and regulations governing its operation and amendment. One of the challenges for the Anti-Corruption Commission was also the need to ensure protection for a people or person who submits a complaint or provides information about a public official who is engaging in wrongdoing or abusing their authority, which has now been resolved with the Whistleblower Act 2025 passed in Parliament last year. The report for the 2024-2025 financial year states that the Anti-Corruption Commission dealt with a total of 37 complaints. These included 15 complaints relating to corruption, 2 complaints relating to bribery, 5 complaints relating to dishonest or unethical conduct, 5 complaints relating to interference, 2 complaints relating to misconduct, and 7 complaints relating to abuse of authority within an office. 2 men from Golfo'o, aged 41 and 59, were arrested this week and charged for possession of illicit drugs and ammunition. Police are concerned about the possession of firearms and ammunition without a license due to the serious danger this poses to the safety and well-being of the community. A statement from police this week urged the public to remain vigilant and immediately report any suspicious activities involving illicit drugs, firearms, or ammunition to assist in the police's operations to disrupt the distribution of drugs and the possession of illegal weapons in the country.
The first step in disaster preparedness is planning, and better disaster preparedness planning is being highlighted as an effective way to reduce the impacts of disasters before they occur. The National Disaster Risk Management Office, NDRMO, is leading a 2-day national workshop in Nuku'alofa focused on developing Tonga's National Anticipatory Action Framework. The workshop brings together representatives from government ministries, civil society, UN organizations, and development partners to discuss how action can be taken ahead of a disaster to protect communities. Anticipatory action uses early warnings and forecasts to trigger pre-agreed actions and financial support before a disaster occurs, helping to reduce its impact on communities. In Tonga, the initial focus will be on tropical cyclones, including heavy rainfall that could lead to flooding, as well as strong winds and other severe weather. Speaking to Radio Tonga News, NDRMO Deputy Director Moana Kioa explained that because of Tonga's vulnerability to natural disasters, the plan is aimed at strengthening the safety and protection of people across Tonga, including communities in the outer islands. Kioa said the plan will help authorities and frontline workers prepare to take action before a disaster occurs, while strengthening disaster warnings and identifying important measures needed to protect vulnerable communities. She also highlighted Tonga cash assistance as one of the part of the anticipatory action approach, with a working group looking at assistance funds and how they can be effectively managed to support communities ahead of a disaster. Meanwhile, Anita Kadonau, External Relations Officer with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, said the workshop is an important step towards developing Tonga's National Anticipatory Action Framework. She explained that anticipatory action is designed to make disaster preparedness and early response more systematic, helping to reduce the impact of disasters. Anticipatory action is really a way to make disaster preparedness and early response more systematic to eventually reduce the damage that a disaster can cause. It's so really a systematization of the preparedness and early action work. It's not something entirely new. It basically consists of agreeing to a number of triggers, and that can be, for example, wind speed, that can be rainfall. And when these triggers are met, a number or a list of actions to prepare for this approaching hazard, they are activated basically. And that can be very much at the household level for everyone involved, getting prepared, stockpiling, securing infrastructure, being aware of what to do. And then the third element of this anticipatory action approach is financing, that there is pre-agreed financing in place to do these early actions, basically. The training is being conducted by NDRMO in collaboration with UNDRR, with support from the Pacific Humanitarian Team and Anticipatory Action Technical Working Group. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. The Tonga Ports Authority achieved an important milestone in the development of operations within the ports sector, with the Tonga Ports Authority this week introducing 4 new operational systems aimed at strengthening and improving their operations. The Minister for Public Enterprises, Honorable Huakavami Liku, announced this week the introduction of the 4 new operational systems. These systems include an electronic information sharing tool designed to improve communication between vessels and port authorities, known as the Maritime Signal Window (MSW). There is also a system to support the effective management and operation of activities involving the handling and storage of containers, known as the Terminal Operating System (TOS), along with another computerized system to support port operations and management, known as the Port Operating System (POS).
And the fourth system is an electronic communication platform designed to connect all relevant stakeholders within the port, known as the Port Community System, PCS. Ports Authority Tonga CEO Aloki Hakau Maileseni says that these developments are an important step forward for port operations in Tonga. He says that these initiatives will help improve the efficiency of services while also modernizing the systems and equipment used across the ports. For almost a decade, that vision continued to develop. Then in 2024, while attending the International Association of Ports and Harbours World Ports Conference in Hamburg, Germany, I met Mr. Chris Cobo, who later joined the Port Info System Limited. What began as a conversation during a conference break about ports and digital transformation developed into a partnership with Port Info Systems. Together, we saw an opportunity to go beyond implementing a maritime single window alone. We could create a fully integrated digital ecosystem for Tonga's maritime kingdom. That vision became the project we are launching today. And today, that project becomes reality. Work on the initiative began in 2024, with discussions and planning taking place over the past 2 years. Maileseni says the work has now come to reality, with the new systems officially being introduced this week. Based on the information available to us and our engagement with the IMO, Tonga is the first Pacific Island country to have implemented an IMO-compliant maritime single window system in support of the IMO FAR Convention requirements. For our kingdom, this is a significant achievement. It demonstrates that a small island developing state can adopt international standards and deliver a sophisticated digital solution through vision, collaboration, and determination. Importantly, this achievement has also been recognized by the International Maritime Organization. Earlier this year, the IMO recognized Tonga's progress in the development and implementation of our maritime single window. The IMO described our progress as remarkably rapid and recognized the achievement as significant. The IMO also highlighted the importance of strong leadership, effective stakeholder collaboration, and technical assistance in accelerating digital transformation, and encouraged Tonga to document and share its experience with other member states. That recognition gives today's launch significance beyond Tonga. It means that our experience may also provide a practical reference for other small island developing states undertaking similar digital transformation. The implementation of these systems represent an investment of approximately $4 million over 7 years, covering implementation, software licensing, technical support, hardware maintenance, training, and feature enhancements. For a small island developing state, this is a substantial commitment. The board recognizes, however, that modern digital systems are no longer a luxury for ports. They are essential infrastructure for ports that want to remain efficient, competitive, transparent, and connected to international trade. The use of these modern systems and equipment will further improve the operations of the Port Authority, particularly in strengthening collaboration with the private sector to support national development and enhance port services. The Secretariat of the Pacific Regional Environment Program, or SPREP, is continuing its work to help communities across the Pacific, including Tonga, prepare for and respond
to growing environmental challenges, including climate change, biodiversity loss, pollution, and disaster risks. This was highlighted by the SPREP Director General, Zephaniah Nawandra, during the 5th Executive Board meeting underway in Samoa this week. The meeting provides an opportunity for Pacific members to work together, review progress, and strengthen regional efforts to protect the environment and build a more resilient and sustainable Pacific. Part of the key focus of the meeting is looking at how SPREP manages its resources and carries out its responsibilities on behalf of its 21 member countries. And meanwhile, from Parliament deliberations yesterday, the whole House Committee approved amendments to the Tonga Climate Change Fund regulations with no objections raised, following the first reading of the regulations in the committee, or the whole House Committee rather, with the purpose of the regulation being to establish the framework for managing financial assistance for projects related to climate change, as well as the process for distributing funding to eligible projects. The fund involves millions of dollars in financing for climate change-related projects. The concern is to ensure that these regulations provide a proper and accountable process for distributing funding to development projects in Tonga. The Prime Minister and Minister of Omedek, Lord Fafanua, explained the process for applying for funding as well as the procedures for assessing committees or groups seeking financial support for projects addressing climate change. Meanwhile, concerns were raised from the Tongatapu 7 People's Representative, Biveni Piukala, regarding the fund, as he asked whether any money had already been deposited into the climate change fund. The Prime Minister responded that millions of dollars have already been accumulated in the fund and that more than 90 organizations or groups in Tonga have been approved to receive funding for projects aimed at addressing or reducing the impacts of climate change. The regulation will provide the basis for decisions concerning the management and distribution of funding for climate change-related projects. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The Ikaritahi is in good hands as preparations continue for upcoming international tests and the 2027 Rugby World Cup. Tonga Rugby Union Chief Executive Officer Isaiah Ahlelei says the union is working tirelessly to ensure the national team is well prepared for its Rugby World Cup campaign. Speaking on radio and television Tonga Sports News program this morning, Ahlelei says there are areas within the union that need improvement, particularly its commercial operations. He says increasing commercial revenue would provide more financial support for the national team's preparations. Ahlelei also believes the team needs to lift its level of preparation and maintain the spirit and pride of being a Tongan player. Despite recent disappointing results, he is calling on fans and supporters to continue backing the Ikaritahi as the team works towards achieving better results at the World Cup. World Rugby remains the union's main source of funding, alongside support from sponsors and the Tongan government. Ahlelei says continued public support will also be important as the national side prepares for upcoming international competitions. The Ikaritahi will compete in the second part of the nation's championship before facing England, Wales and Zimbabwe at the 2027 Rugby World Cup. And that's sports news. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Concern raised over need to improve the laws and regulations of the Anti-Corruption Commission that have proven restrictive to their operations. Police concerned about possession of firearms without a license after discovering illegal ammunition in an arrest this week. And the National Disaster Risk Management Office is leading a national workshop to develop Tonga's National Anticipatory Action Framework to help guide national disaster preparedness actions. That's your news package for this Thursday evening, August 13th. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates.
Now, from myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.